Dobrodošli na moj kanal, niste očekivali tako brzo video. Obećala sam da se vraćam veoma brzo iz razloga što je prethodni video The Ordinary proizvodi usko vezan za ovaj video. Odmah da vas upozorim da će biti malo varijacija svjetlosti jer nisam koristila profesionalno osvjetljenje, ring light, nego sam koristila prozor. Tako da ću i ja biti malo sivlja, malo osunčanija u nekim trenucima i nadam se da će mi elokvencija biti bolja u nastavku video. Dakle, ovaj video je usko vezan za prethodni video, gledali ste The Ordinary i proizvodi koji su za mene must have, za svakoga i za svaku problematiku kože. A danas ću pričati malo više o mikroneedlingu i povezati malo te preparate sa mikroneedlingom. Ja sam morala čekati ovaj video da bi uopšte Dermapen koristila jer sam htjela da unboxing bude odmah ovako pred kamerom, a ne da ja njega prvo koristim pa vam prikažem. Pa da vidimo na što to liči. Moj Dermapen je stigao sa Dr. Pena, evo ovako. I nakon što sam mnogo recenzija i iskustava drugih žena worldwide iščitala, odlučila sam se i ja naručiti sa Dr. Pena. Dakle, ja sve eksperimente izvršiti na sopstvenoj koži i vama prenijeti svako moguće iskustvo. Hajmo ovako, hajmo od početka. Zašto mikroneedling? Ja sam na Instagramu spominjala i čak napravila sam video na Instagramu o mezoterapiji. To možete pogledati na mom IGTV-u. Uglavnom, ja sam bila za mezoterapiju, međutim kako sam vidjela kod nas kako se to radi, ipak sam se odlučila za drugi tretman, a bila sam skeptična i radi se o mikroneedling tretmanu. Zašto mikroneedling? Vremenom koža stari, odnosno procesi obnavljanja se usporavaju. To je kako mi starimo i procesi regeneracije slabe i iz tog razloga ja radim sve što je u mojoj moći, sve žene vjerovatno, da zadržimo tu mladoliku kožu, jel tako? Odnosno, i na mom videu The Ordinary vidjeli ste da su svi proizvodi uglavnom usko vezani za regeneraciju kože. Ukratko, mikroneedling, kako sama riječ kaže, mikro iglice, imate Derma Roller i Dermapen. Tako da tim spravama se radi tretman mikroneedlinga koji se može raditi profesionalno i kod kuće. Za kod kuće vam je potreban naravno ili Derma Roller ili Dermapen. Ja imam i jedno i drugo. Mogu se Derma Rolleru možda posvetiti idući video, a ovaj neka bude onda Dermapenom, odnosno Dr. Penom. Kako je zamišljen mikroneedling Dermapenom? Naime, imate na spravi imate jedan dio sa iglicama i te iglice probadaju kožu. Mikro iglice su, tako da stvaraju mikro ozljede na koži, a to daje signal koži da se obnavlja, a time da se, zove se indukcija kolagena, da se pojačava stvaranje kolagena i svih faktora i faktorčića koji su potrebni za obnavljanje kože, tako da mi forsiramo kožu da ona stvara novu kožu. I iz tog razloga se 1000 žena kune jer zaista i medicinski i naučno potkrijepljeno je da se stvara nova koža. Ovaj tretman mikroneedling veoma dobro dolazi osobama sa hiperpigmentacijama, smanjuje hiperpigmentacije, smanjuje vidljivost i nastanak bora, ono što mene najviše zanima. Zatim smanjuje ožiljke, zaista uklanja ožiljke od akni, općenito daje onaj glow koži, također da sužava vidljive pore, zatim koristi se i kod alopecije, pospješuje stvaranje nove kose. Tako da eto, uglavnom mikroneedling je stvarno po svemu, po svim istraživanjima koje sam radila, super efikasan tretman. Ja sam se malo pomjerila, možda da lakše vidite spravicu. Meni je stiglo za mjesec i pol do 2. Stvarno je trebalo više vremena, vjerovatno malo i korona i sva ova situacija usporava
pošiljke, evo ovako. Evo da vidite, dobila sam diskaunt, imate diskaunt 10%, ukoliko koristite moj kod koji sam naznačila dole ispod videa, u onoj info section, ko prava blogerka da to kažem. Uz njega dobijete i nastavke, ja sam otvorila kuticu. Prvo dobije se user manual, dobijete upute, sunce nam je opet, i dobijete objašnjenje, ovako, koje sve nastavke imate. Imate razliku kod mikroneedlinga, zašto se koji nastavci koriste. I na primjer ovi nastavci su od 16 iglica koje sam ja dobila i nano iglice. Pa ću objasniti isto razliku između toga. U kutiji, pored tih nastavaka, što se sve dobija? Dobija se dermapen, sad ću ga pokazat, dobije se kabel, a pošto ja nisam naznačila da je kod nas EU utikač, vidjeli se, ja sam dobila ovaj. Ovako izgleda dakle kutica. I da vam konačno pokažem dermapen, kako izgleda. Ovako. Kako vidite, ovdje je slobodno mjesto, on uporno mene želi da fokusiram. Na ovaj dio se zavrne nastavak, zavisi koji imate, jer imate različitih. Kod mene taj nastavak od 16 iglica i nano nastavak. I tu se znači zavrne. Ono što je dobro, na primjer kod dermapena, je vi pošto kupite taj nastavak, on ide na više milimetara, jer vi možete raditi mikroneedling sa 0,25, i ispod 0,25, sa 0,5, 0,7, 1, i ovdje ide čak do 2, odnosno do 2,5, što ja neću raditi, ja ću raditi najvjerojatnije do 1, 1,5. Sad, uz to sam dobila i još ovih, dakle 16 standardnih koji su dio ovog paketa i dobila sam još ove nano i kako vidite dobijete zapravo full higijenski u sterilnom izdanju. Dakle, sve ovo što vidite je sterilno i pošto se otvori više nije sterilno, da znate. Ja ću sad jedan otvoriti pa ćemo uraditi mikroneedling zajedno. Evo ovako, ja ću morati pogledati uputstvo, ali otprilike znam da ide ovako jer sam dosta ovih videa pregledala kako ide. Da vidimo hoće li fokus surađivati kad prekrijem facu. Ovako, idete od manje ka većoj. Evo ga. Sad ću vam pokazati i derma roller, pa samo da vidite razliku između derma rollera i derma pena. Ovo je neotvoreni derma roller koji planiram u nagradnoj igri jednoj od vas pokloniti. Nagradna igra će biti ili ovdje ili na Instagramu, to ćemo se još dogovoriti. Derma roller, s njim dakle rulate po licu, dok sa dermapenom tu povlačite linije prema dol, sa strane, u krugovima, mijenjate ove veličine. Sad razlika između derma rollera, ne samo što s ovim rolate po licu, a ovim samo prelazite preko kože lica. Razlika je ta da kad kupite derma roller, na primjer ovo je 0,25, kad kupite jednom derma roller koji je 0,25, vi ostajete na toj veličini. Na toj veličini mikro iglica i ne možete ga pomjerati, on je zauvijek 0,25, naravno i on se troši i mijenja. Kod dermapena dakle možete pomjerati svoje željene veličine, odnosno milimetražu, jednostavno imate veću slobodu da upravljate sa milimetražama. Dakle, pošto se mikroneedling ne radi za svaku regiju lica podjednako, na primjer ovdje će ići do 1, dok ispod očiju 0,25, 0,5, pa obrazi mogu možda 0,7, i uglavnom razlika. Iz tog razloga sam ja uzela dermapen, mogu prilagođavati koji mikroneedling želim. Da li želim dublji ili ovaj malo površniji koji samo prodire u epidermis. Pošto smo spomenuli da ima različitih
milimetraža, znači da imamo i različite vrste mikronidlinga. Imate medicinski mikronidling, kozmetički mikronidling i nano needling. Nano needling ću onda ja uraditi pred vama, pred kamerom prvi put. E sad, medicinski mikronidling, to je kada najbolje ga je raditi profesionalno, dakle ne kod kuće. Za ove hrabrije mogu, ali se ne preporučuje toliko jer to je pravi mikronidling koji ide dubinski, doseže ne samo epidermis nego u dermis i on se koristi za indukciju kolagena i najčešće se... Jedna mala digresija, vidite ovaj baby hair. Ja mislim da mi se to dešava od onog seruma koji sam počela koristiti sa The Ordinarya, koji sam navela u prošlom videu. Imam pravo puno baby hair. Rasti kostica. Da se vratimo na mikronidling. Dakle, te tri vrste mikronidlinga. Taj medicinski mikronidling je zapravo onaj koji stvara novi kolagen i zove se još i collagen induction therapy. Jer inducira novi kolagen i taj dio je najbolje prepust stručnjacima jer to ide čak i uz topikalni anestetik jer je bolno. 3 dana se ne može baš ići igdje jer ne trebate i na UV svjetlost, najbolje da pripazite da ništa ne stavljate na kožu. Sad, drugi tretman, to je kozmetički tretman. Kozmetički tretman je od 0,25 otprilike do 0,5, pa može i 0,7 i on koristi za stvaranje također nove kože, za onaj glow kože, da se ubrzava regeneracija kože, sve isto, samo je manja vjerovatnoća da ćete inducirati novi kolagen. I imate treću vrstu, to je nano needling. Tu imate i drugačije iglice. Ova dva tretmana možete istim iglicama raditi, međutim kod nano imate drugačije vrste iglica. One su dakle ne mikroiglice nego još manje, još tanje. One su nano iglice. On se koristi čisto da bi se vi osigurali da vam sav proizvod koji nanosite, na primjer ako nanosite hijaluronsku kiselinu ili vitamin C nano needlingom, 97% proizvoda će se upiti. Jer upija se, jer nano needlingom ne dosežete do dermisa, nego samo onaj sloj epidermisa, odnosno stratum corneum. I nano needlingom onda vi uspijevate da bukvalno ubacite onaj proizvod koji koristite, na primjer hijaluronsku kiselinu, vitamin C, zato što koristite, dublje u kožu. Jer mi kad nanosimo hijaluronsku kiselinu, ruku na srce, to nije da nešto puno ulazi u kožu, a ovako kad dolazi do boljeg upijanja vašeg preparata jer pojačavate transdermalnu apsorpciju. To su onako neke basic stvari koje je potrebno da znate. I po tome ćete vjerovatno procijeniti veoma lako da li vam mikroneedling treba ili ne treba. Nano needling koji ću ja raditi sad, nano needling ne boli i ne treba lokalni anestetik. Za lokalni anestetik uzimate obično lidokain i onda budete numb, kako se kaže, jednostavno ne osjetite ništa na licu. Dok kod nano needlinga se ne osjeti ništa, barem tako tvrde, ja ću probat. Uspjela sam ga priključiti, da li se vidi da ovo je njegova futrolca malo, sam moment. I on se puni. Baš me zanima da li će zaista raditi i bez kabla, jer je super ako se on puni, logika mi je da on radi zapravo ovog wireless, bez ovog kabla, vjerovatno se napuni, vidite ovdje ovu crvenu tačkicu, on kad se napuni spreman je za koristiti. I dok se on puni, iskorišću priliku da još malo dodam nešto što sam možda zaboravila, a što je naravno jako važno. Ako se odlučite za tretman koji je medicinski, to je medicinski mikroneedling koji ide dublje reksno u kožu za indukciju kolagena, tada je potrebno dakle, da imate lidokain, to jest da imate neki lokalni anestetik jer je bolno i tu vrstu medicinski, dakle mikroneedling, medicinski mikroneedling možete raditi
jednom u 30 dana, pa onda za mjesec dana ponovo i za 2 mjeseca ponovo. I tada biste vidjeli pravi rezultate, barem po naučnom istraživanju gdje sam gledala da su čak uzeli 480 pacijenata kojima je uz topikalni unos vitamina A i vitamina C zajedno sa mikronidlingom 40% odebljalo stratum spinozum, to jest donji dio epidermisa. To je stvarno jako uspješno i još imate i podatak da im je trebalo ta zadebljala koža koja je puno otpornija i manje sklona borama, trajala je do godinu dana. Ukoliko se odlučite za kozmetički mikronidling, to je 0,25, 0,5 i 0,7. U tom slučaju također vam treba lidokain, odnosno treba vam onaj topikalni, odnosno lokalni anestetik i to možete raditi jednom u 15 dana. Neki radi jednom u 7, ali to ja ne vidim potrebu da se tako brzo radi ponovo, ali ukoliko se odlučite za nanonidling je dakle onaj koji vama pospješuje transdermalnu apsorpciju, transdermalni prolaz, aktivni supstanci koje vi koriste, hialuronska kiselina, vitamin C, čak neki rade i sa retinolom. Tada se dakle nanonidling se radi čisto da se te supstance bolje apsorbuju u kožu. Jer realno bez dermapena ili dermarolera vama se uopšte neće apsorbovati skoro ništa kremica koje vi koristite kao što bi to bilo kad koristite dermapen ili dermaroller. Svakih 7 dana želim da radim nanonidling pa da vidim da li će to nešto doprinijeti mojoj koži, pa onda planiram rad i malo ozbiljniji mikronidling 0,5, 0,7. On se malo napunio da vam pokažem mijenjanje brzina, a gasi se tako što duže držite na ovom. Uglavnom ja ću upotrebu pokazati svakako dok bude mikronidlala. Ukoliko vas zanima kako ću ja raditi svoj prvi tretman mikronidlinga, subscribe-ajte se na moj kanal, lajkajte ovaj video da znam da ima zainteresovanih. Ja ću objaviti sneak peek kao i uvijek na Instagramu, pa možete me zapratiti na Instagramu @manjanas. Dolje ću linkovat sve. I eto, to bilo to. Ja sad čekam da se ovo sve napuni, da iščitam sve vezano za njega, odnosno upotrebu. Ja se nadam da vas je video zaintrigirao, da vam je bio poučan. Vjerujem da dosta vas i nije znalo za mikronidling i da imaju tu mogućnost da se izbore sa svojim hiperpigmentacijama, da se izbori sa ožiljcima od akni i tekako je moguće, sa borama, za mladoliki izgled kože. Sve je to moguće i možete sami iščitati, malo pretražite internet. Jako zanimljiva i jako efikasna metoda. Hvala vam puno na pažnji i mi se vidimo u idućem videu. Ćao! Evo ga. Radi i bez kabla, samo sam vam to htjela dodatno još pokazati. Do idućeg videa.